Sinyathelo sekuqala sekuqedza lokubulalana emakhaya emkhathini wendvodza nemfati ukuthi akuvalwe tonke leti inhlangano temalungelo ebafati ngoba ngito letifike taqatheka umthetho waNkulunkulu. Umthetho waNkulunkulu uthi indvodza iyinhloko yelikhaya, ngiyo lephethe isiswebhu, ngiyo lecondzisa likhaya, lecondzisa namake ekhaya. Tefika ke leti inhlangano temalungelo takuqatheka lokho tehlisa emadvodza abalide lelide taphakamisa abafati ngetulu kwemadvodza. Lokwenda ukuthi emishadweni la emakhaya kusale kubabede kuhloniphana nekuthula ngoba imishado ayisaphathwa ngaluthando kodwa seyibanjwe ngemalungelo nahulumende laphinze awasekela bese lamadvodza atikhanza nje sekashaya sindiyandiya angati ukuthi nakanenkinga nemfati atawubhekaphi aviwe ngibani ngoba kude lolalela emadvodza. Njengoba sesibone kwendeka inhlekelele emotshani sithi ke leto tinhlangano atithwale irresponsibility yale miphefumulo lelahlekako leti inhlangano tebafati akube ngito leti ba responsible kanye nahulumende abe responsible. Sinyathelo lesimgcokwa ukuthi ativalwe leto tinhlangano temalungelo kubuye liBhayibheli siphile ngekwelibhayibheli ukuthi liBhayibheli litsini iphele indzaba yokuthi bafati banemalungelo ngetulu kwemadvodza indvodza iyinhloko full stop.